бино ба гузориши бахши қирғизии радио зодӣ, мардуми норозӣ аз натиҷаҳои интихоботи парлумонии Қирғизистон нимашаби 6 октябр Қохи Сафеди Бишкек қароргоҳи ҳукумати Қирғизистонро тасарруф карданд. Дар он ҷо парлумон ва дафтари раёсати ҷумҳурии Қирғизистон воқеъ аст. Шаби гузашта идораҳои раёсат ҷумҳурӣ ва парламент муддати оташ гирифтанд ва хадамоти сӯхторхомӯшкунӣ кӯшиш карданд ки оташро хомӯш намоянд. Телевизионҳо ва радиоҳои маҳаллӣ нишон доданд ки бино зери назорати эътирозгарон қарор дорад. ҳамчунон гурӯҳе аз онҳо ба бинои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ворид шуда, аз боздоштгоҳи он Алмузбек Отамбоевро озод карданд. Эътирози Қирғизистон субҳи 5 октябр оғоз ёфт. Мухолифини ҳукумат талаб доштанд ки ҳукумат натиҷаи интихоботи 4 октябрро аз эътибор соқит кунад. Полис бо истифода аз об, тирҳои резинӣ, гази ашковар ва норинҷакҳои садоӣ мардумро пароканда кард. بیش از 120 نفر در شفاخانه‌های بیشکک از جراحت‌های برداشته‌شان معالجه گرفتند. اعتراضگران طلب دارند که پرزیدنت سورونبوی جینبеков به استعفا برود. اعتراضها در شهر شمالی талас و ولایت مرکزی نورین ادامه دارند. مکان بودوباش جینبеков معلوم نیست، ولی سخنگوی او توگانه استومالیوا به خبرنگاران قرغیز گفته است که پرزیدنت کشور در شهر بیشکک میباشد. پیش از آن دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان اظهارات نشر نموده ابراز داشت که جینبеков رهبران 16 حزب اشتراکچی در انتخابات پارلمانی را به مذاکرات بحران کنونی دعوت کرده است. این ملاقات باید امروز دایر شود. قبل از اشغال قصر سفید، فعالان 10 حزب سیاسی قرغیزستان در میدان علاتای بیشکک جمع شده ادعا نمودند که انتخابات پارلمانی 4 اکتبر سرشار از تقلب بود. در انتخابات به 120 کرسی پارلمان نزدیک به 2000 نامزد از 16 حزب سیاسی دعوا داشتند. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را عبور کردند. دست کم 3 حزب پیروز در انتخابات طرفداری حکومت گفته می شوند.